Жеженинен биллер аммалуха аны холус минниге сырынан атырда. Бәйе аха үс сыл сырала холякәліне технологията жатабыллан жоңға сәргеға улаханлык бихиренер болла. Рецептурата буллана голландскай кенеһеп, твердый сыр табыллар, атыга барар. Быйылгы былан сырга 5 тонна оларан үлэхеттеретелеринен былан кохарылар кыахтах. Сыр 5 ый болжоқтах атыга улу сәрехигер болбакка жакускайга әметиер. Бу сыйқа күнгө 105-106 киле сыр хоңоһуллар хитенне, бу твердон күнгө анал холодильный камерага турар. Бу камера хәмме бейте туспа условиялах булуктах манна 9 градустан 2 тымные соқта. Сибиэхэй тухала холохтах сделано в Якутии проект черчитнен бэй продукцията кин сирджанугар хамагаты катыланар болла. Аммалар сырдарын жакускайга булар устуга соқ, арай сыната. 6 мехоққа туттарылар асманна кален ачабыта 7 мехоқ сүйрбе сорох сирге берт кыраннан 9 мехоққа тейбет. Олар облы сделано в Якутии оңғолунна, оннаттан қолары бігенне кирдибит именно бу бир хынанан атылықтақтар ден. Бу бир мағыңа 5 мехоқ, онны бардан 5 мехоқ бұлықтақ бола. Оны ол онды боларын күрдік бігі қолары реестр оңырықтақ. Мен ток бейт окубутнан онно ол реестрге хыджар жоннор оннугунан атылыктактыр. Оны ол өттүн сынаны контроллуктак хударство. Маныга сүрүн калга ындыс дир тык хайсваты министерствете. Магахын бейетин хотут быргынын таханан аны уанагас быргын ындыс эбер. Очатугар сына бехын быргын эбиллен таксар. Ити попробуй бахараготун бихибрин сахагар продукт телите через бо техас министерствете механизм ол хаджабт. По механизмам беготон коровит НДС возмещение теден государственная функция бар. Бу функцияны беготу ханамыр хилгелга бондехен возмещать дамыт сахагропродукт через кибит такого продукцияны НДС государстветтен көмөгүдү коңорго демит баарнабыт. Бу ытыллар үләсилигин ситтагына бүгүнгү бырайы катылыхачыга бейе редентылынан болбакка аны удамыр сынатынан өссө табыгастаах болар. Руслана Максимова, Василий Соловьев, Вести.